Kashatu abataka bahabwirwe uko bakemerere kuhereza imirimo kitinisa kandi bakafayo ngo abo kuba imirimo ejine bayamba kandi garuke yamba nabandi ebi bigambirwe ahamukoro go kusima ogubira kanisa eya Kanyarieru mu district eya Kiruhura. Ebi byagamba Reverend Abaho Robert wa Kanyarieru Church of Uganda obuyabaye bembiro mukoro go kusima kwaba boda boda abo kutunga amagara kandi no gumiserezana boda boda ekagirizi naribi mu Uganda yona nibarebwa nk'abantu ab'imico mbi abatakwesugwa mbene twenda ngutsangureho ekishane ekyosereho ekyose cy'abantu bose nibareba siteho ekishane kirungi abo kwa boda boda beina maka nibajwara nibajunwa beina abakazi beina abashaija so nabona abantu nkaitwe amanya ubwo bitu no basonda shitamani konkari hembabazi ezavugabuganirokwe zatwihayo zatwereze byo kugamba abantu abende okurokoka bakutwara nk'okuntu kutari nk'enshonga konga ko kumara kumanya variyo iriyo mukurokoka ukabasimwe okurokoka ni kwiha omumbera kutwara omumbere ngiyo. Reverend Abaho nagira ngo buri muntu ashyire kusima ahubwo myishe yatunga abo kuba mwisyo hamwe n'amagara bebwa rahanga sima abo kuba kutubaho tubahabwa mukama nabo icyo kusima umweshongoza akagira tubari mikishe y'umukama kweri burugumwe no ija gwishuka kandi no gusimira nabo icyo kubaho kwitu n'amagara gutwine nemba bazi kuturko birundana tushemeye kusima rahanga habwa amagara narahanga kutereza umwitsyo tukabaho tukaguma turi abantu be tushire kuba ntwijo mu meshoge kumusima hehi burkanya kurigire byakuba twire bamwe omba boda boda bashoborere ekibaretire kusima rahanga habuko barindo butitwa itonka boda boda ekitumire twateka okusima kweri izoba no kusima rahanga bwo kuturinda okutafa abo kuba ntwimuko mukasheshe ushora konka no butakumanya no garuko mukani ngaturugarukayo bingi no bimuka bashora baza gukora konka ko barukushikayo bagwa amahanda mwe nitwe tugizire ngo nitwe bahi ntango guma turinzire tukashora tukagaruka mu makagito no busingi twene nsima ruhanga bwaranga kuturinda akatukozesa ukimuko mukakasheshe ukagarukayo yohurire amukoro ngo gume Reverend Abaho Robert hayongire yashaba no kufayo munonga bakerinda obutabanguka hishomero ekiri kubasa kubasisira okushoma kwabo no kusaba rahanga ngo rahanga bahereza amani no kubasa n'ubwenge no kusasira abazere babo uko bari yone behayo batunde bintu ngo babashomese no kusaba abana ngo babashyiraho amashomero bagire imico mirungi bahurira abazere baba baha amashomero abo nubo bashomesa bayirinde strikes berinde kwate birahuri bagumwe bari mu mikono ya mukama kandi bagumwe betekatekire kutunga icyabashomesa babo babahereza. Job Kato wa Sky TV ya Genshonga omuri Kiruhura. Umugandi umunyeshengerokazi wa district